proteklih par godina pokrajinska vlada je uložila preko 230 miliona dinara u gradsku halu Mostonga, a ono što me izuzetno raduje da pored svih ovih investicija, ulaganja pokrajinske vlade u grad Sombor u ovoj godini su preko 750 miliona dinara. Što se tiče današnjeg rešenja o dodeli sredstava, druga faza izvođenja radova u gradskoj hali Mostonga podrazumeva izgradnju, to jest rekonstrukciju parkinga, kompletno opremanje svih slačionica, podova, kompletno stolarije, protivpožarna zaštita, parket u maloj ofosali, izgradnja novog trafora. A danas smo imali priliku da obiđemo radove na izgradnji sistema za ventilaciju, klimatizaciju i vazdušno grejanje i očekujemo da i ovi radovi budu uskoro završeni. Takođe u toku su i završni radovi na izgradnji pokretne teleskopske tribine. Ovu investiciju finansirao je grad Sombor. Želimo da ovo bude najmodernija sportska sala ovde u ovom delu naše zemlje i da zaista ima mnogo bolje uslove za razvoj sporta, za treninge, za mlade ljude.